Kidam tang pai pani phain ko ra throksiar ni adap prangapolom Dipu police station ke parlo Dipu taralang suadum sodri chok lamate sarthe kramsa rongamekar Sonjoy kramsa bike ingbochok pusi birtalong Kangbochok Pulsar bike registration number AS02K9804 pusi Pachini pon Kachini do nating ke bike hempu Sanjay Kramsa long Dhorom timung pabang pu inut KPLT Klembarimpu Chipachini don si nini nithom ahem boha dodun bom Labusona por hot kidam tang pai ni phai ingkora troxier ni arwi ki jang pen towar ke hino inghan kido par pi jok hem an bike pon un idet si hem le ji dok towar pia kungalong si bike pasang kok alam chini si araprang kramsa ahem asor maduta thur thea kung bike sabi mate ki pon chonghu det si bike bang nang i hupi pon det si sonjoy kramsa chethan pon so bike ke pon long top alam ang kelapilo mane nitung meeting dun pe amat arvejang umati saturday ni ke la so arve ke janga join ne pen mat tuar beng dona hemat dung no si bigang kok la bigang kok lo amat nilita lokang ke dara the mane hodai ta dak si bigang le kolam le akola nilong ki dun bek di am dang ke la son nang claim pli tu bang sining chethele ha la pen ning ka chethe pen na pheta al hodai da ni ladak si bikang lar ladak si pu bikang lo jam lo anan kan ta ni bo be thang themate sita me non lan arni sini ni hem na ke dodun dhorom timung ko bang ke me phana ke lang e pen ne ko pilone ala Bangso pothak kidam tang pai pani phai thongke bani Dipu police station along FIR mate lamphoi pidam tang lo Kangbode da bike pu thot ka chelong thuji aphan police atum sita mi un anpen nang chirap chetu dun po pusi aning pathedun lapen madu bang phule bang so bike theklong bang aling sitame 88128227 long birta ppg aphan sonjoy kramsa pen karbiang long ara aphan chuni report news report karbiang long live